Ikadua no te gamina ni Paulo do kyo kay do kedingto rakwafatfatak ikapito na. Amurian mga kagtayan. Nuya manuyungo akman siya nga nakamna diyata ni amatadutuam apratan tao unong nadtaan. Kita mamipian wo kataw-taw takano nakanakamta masira hordo raratan. Ta naknakmen tao kajita mo milimutungan siya unong nada ubrali ni amataduto. Inaranyo yaman siya nakanakam jinyoan. Tabo naman nirawat no kangangido kaduan diyatan. Abota siya katawo naman nilitan no chiring naman. Uko pe chiringan susangam baga na ko patwawon wo nyo karatan. Tani pansi ko na jinyo naman karilo ninyo. Tana mafiyay naman at tana mawakwak naman. Am abo makapay siya diyatan so nakanakam. Yako ipigan nga ninyo. Yako arwayin ninyo. Tana amian so arwa alalo kuam ko janyo yan. Ta yako ipian nga ninyo wa mapadnad na so nakam ko. Ta makarens naman do machito nam. Jinaman ni miwalam. Ta jinaman ang dedso ninyakan. Do katayaro no alalo naman do pichilian na. Do karyak danyaman kapachiyuman na pano kasinalawan naman ninyo mabiso nakanakam di amataduto. Si amataduto marilo no makasi atawo. Uri ni sumidong diyaman yani tumufuy si fito yamapait diyaman. Bakana na kayo do dyan, taaro chiring na ni pansina diyaman do, kanyi mapait nyo siya kapansin nyo no kakranyo nyakan machita. Kaya nga nyo so unong nada makanakam so marat fari nyo no kakwa. So nyo ikano yung mga pso fari ko. Uriwo ko saraya no akman sang jinyo. Uminati gami ko jinyo no kakwa. Tana ni karabab nyo so unong nada koji ni manesu. Manakanakam ko jabu ka jinyo marababan so unong dedno mina chiring ko jinyo do te gami ko amuriwo i chakma ko i mananesu. Kuna masari si jay ko ya. Bukena ko i shariwo kanyi marabab nyo nyakan so unong ned. Tao lafye nyo nyo ni kablisyo unong ned. Ta naknakam na uri ni amataduto. So, ni kapiano fari naman dinyo. Tao omlavia mamjis do pirarat nandam niblis na ni amataduto so uno na daa ipi papiada. Amu mungani do karawan ilavi no uno na da. No di maka nakamsi amatadutuam ipi kararat da. Siti kamu pala. Tasi amataduturanam na nipi papia jinyo lavia nyo may pagdengso nakanakam dia. Tanyo nikauya na mina raratan nyo. Nyo nikauya piraratnan na no asyakatawang. Tanyo dimia kapachi ragum nyo dia pidad na dno uya na nya ni amataduto. Akmar na siya nga unong nadnyo si jay ko ayawam. Yung kadna ranano kano yung nyo ni mamlis ranaso unong nad. Kuko ni fatfat kando te gami uryam. Kui fafagado may raratan na tao kano jina panad na da tao. Amo ni makdeng na pipi pangayan na pano mina te gami ko jinyuam. Ko patuan wo apya nakanakam nyo jahamando tangay ni amataduto. Ulira na wo ni kait jamanan. Bakana urian ta sarasara ni tito uri wo yanaman isaray. Ta ni mamimin kamuwa ni sumidong siya. So na ikasaray. Tana nyaroy ko ninyo do tangay ni tito abo kalasan na nunang. Tao minachiring naman pagaran naman dinyo yamamimin manuyong uri. So naman
pacanungan do naman parwayin do tangayinyi titoa ya manuyong. Amno na manakam yinyoa aruwa tao yawo manuyong ji amata dutuam yak may tungyan jinyo uununad na. Dunyo kapififa kansya. Kuti masal si chay kwaya doko kapigan ganranat ninyo.